gagaya matutudong daw iti tunggal maysa. Kabarbaro man na nakapadasan ti may patangatang diti drama Manang Bianang diti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ni Linlin kan Freddy Juanites, Mary Rose Romero dita San Mariano Isabela, kan Marites Nalika. Intay nga rod basaan ti kapadasan ni Kabsat Dina sa Napudno Anagan. Dear Manang Bianang, adda na nobya kapadak a babae. Padak a babae kunak talakyanak. Sana maawatan ti amak ti kinataok, isa di na kaya ti kadat nobya. Ngam oray tumbuyak, adalat tamat lalaki nga aram kanyak, banag apakasurunak launay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Day takot kimadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakaday. Sana day ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi barok. Talaga kit di aman nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yagmon ti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, marimasa. Ay, wen mare ngam jak tinutupan. Binaybayak ta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, maray. Wen nga rod Apay nga takas jaja anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti day dilakay mo? Timawid siguro ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgata nga maray. Agyaman nak maray. Oh, atoy mo ti bayad ko. Apay anak ko, anyaman tinakabadtre pa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Katagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Okay, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litson manok na ito nanang. Imbatik di may sa alupo, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakano iti litson baboy. Sa litson manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo day jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin, nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Isa litsong manok, di ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Aywan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, Jakon nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply kanyak.
Iso nga amuklatan nga awanlod mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod Andy. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga yung aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makawawat Andy. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mata? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andy. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to pa'y madlaw at tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak Andy. Iso sorry ha. Ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andy. Di na ko mapagsardengan nga agarap kan ka, pangasim. Oray kanayon nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap kan ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita kan ka di na. Ay, makamuka Andy. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing Andy. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man ang tinted na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado balasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sarah? Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman. Aklunem kit din yan data. Iso ti may parbang parakan ka din Makapadurman mo dahil nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na di asara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sarah ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no da kayo tulat ta aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayo. Napintas ni Sarah. Adulat ta, ti agaram kan kuana anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak dayta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayaten na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabalak. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabit lang. Ay, what? Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog a pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay.
Siyaktaon baraw. Siyakon. Yigyukit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami diti. Pasensyaan na Tatunggal umay ijibalay kat tila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niyang ar-aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla ang maray. Mayat kat di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kinkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo datayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nubya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamudlan pudpud no alalakay. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andi nga arman tapno agbawing kan kwa na. Nadayo ang mapasamak ti kasta paray. Jakpat dyan akayatun ni di na ti anak ka. Imposible day ta paray. Awan ti imposible no talaga nga isuna ti naikari para iti tunggal maysa maray. Sara, makadlawakan ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ta ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburburing at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamot ti pagbagam, Sara. Awan mata mo ka nagkurangakan ka. Itad ko mata amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan din na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Jack, umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga inom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsina anak ngaminan ngam diyak manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang nayta anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag
oras mo, Manong Ernesto? Anda ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Di na gastinobyo na. Anya? No, kasta? Nagsakit teraramid, hindi kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrakapay. Sa mga niya ti panunutan na tao ang makakita kin ka ni Jayan Tiridaw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangput ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, arumwarak gayam tayo nakgumatang itiinuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samutan. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginom, Manong Ernesto. Inakgumatang itiinuman ta. Ang damat arag di ti balay. No, kayat mo Ano, ti iduldulin ko nga arak. Sige nga, Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka narumwar, Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di ti balay. Jak agawid no adda dita dayta adina Manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lata ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kayat ti agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko na Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Ket nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ginundawayan na ako. Apay! Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Gop! Gop! Yay! Apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Sino alalakin ay ta? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Wano saan intagdarom adago sa awanan bain no asino man day ta. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak ka mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sara kanyak, tatang. Gamkas jay matan tinapasamak. Nakasaganak ang mga kasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Agyaman Wen, rumbang lang agkasartan. Taan danton anak ta. Sapay ko ta maayat naktumot laeng, Dina. Ay nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kau. Ikasardan iti mabiait. Ay,
Uwin nga raw paray. Ay mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwa hindi anak ka. Saan atumbaw? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga rodan. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya mo, Sara. Wendi na. Inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wan nga rud. Kayat ka kumaasidi rin, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanan? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sa nabalit na singpat ni Manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbeng laeng Dina. Kat idawdawat ko, nga agbalin kanto naragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto tatang. Kunana adagasan nak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rud tatang. Di na matrep-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na-ispal ti biyag ni Manong? Anya, Anak ka, di ka unay agladladingit o ay. Malampas ang tumot lang na ita. apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuana tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam Anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-manan nga armain. Balumutan. Anya? jak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak tir aramidak di na. Tababa na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga uray adan anak ko. Ken balo Wana, saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. Ay, I love you, kunak. Kaasyan na kumamot na. Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sika latta ti kayat ko. ay. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di, sige. Aklunan ka, Andy. Di na. Promise. Oh, agkasarta ko man, di na. Diyako nagkadkad pa yan nakikalay sa kanya, Andy. Tanakitak no kasano ti kinapasnak na nagdaton kanya.
Nagkasar kami nga rod kat bayat ti panagdan nami ad-ada si Mingpat. Kat no kasano ti panang ipatag na kanyak, isumot ti panang ipatag na iti anak ko. Idi barupay ni Andy, ada iti ugali na amudi. Ngam idi nagasawa kamin, jak matten narik na day nga ugali na banag apag yamyaman launay. Naglabas nga rod ti tawan, nadan kami matten iti dua nga anak kankwana. Kaya't naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, di na. Gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Hagyaman akmanan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.